Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello? Si Kanipining? Wen? Siya dyan tinibanang. So si ka nga rod, si ka jagdala ko timani? Wen? Nakadanon kinyak, Wen? Isang tinawagan ka. Ay hanang nga kwan niya, agsirko-sirko ti bagakon niya. Talaga nga napaburak ti dara ki dinadamag ko. Sika ka nga di kabit ni Monino? Napuskol matarupam niya. Ne, dapat naala, dapat kwan? Ganas mo nga sumungbat? Wen, amumin, amuti sang kalubungan na niya. Sika magam di kabit, bagbagay mo tanagan mo nga pining. Kati apelidong gar niya. Pininggar. Sika gayam, jay kabit na ni Monino niya. Nalaing kamat. No kadamdamag ko lang nga sikat ikabit na ni Kwa, Councilor. Di ba kinabit mo pa di Mayor? Amin sa nga Kwa, kagawa dita kinabit mo. Bagbagay mo tatrabaho nga aglala ko ti mani. Sabali mo ti ilalakom dahi tamot mani-manim. Nya! Napuskol tarupam nga babae. Nya! Napuskol ti bibig kong napuspuskol tarupam. Agin po post ka pa dita Facebook mo, edi naghiwalay kayo dahil takabit mo nga umuna, di ba? Pare-pareho kayong lahat na lalaki, post mo pa dita Facebook mo. Apay nang iba gagamin nga rama na mamin nga lalaki. Gaga! Inya kakasla kala pretest nga kwa, ilala ko da dita kang kampurme dita nga kwa. Iparaman mo mat amin tabagin. Animal kede. Sika kanot asidag nga sidag kino ni Monino, kunada. Nakita da ka. Kumakabit ka na talag, inya daytan, inya nagninawan da kinyan tikka. Kasla ka maorog tikka. Tikka no alutiit. Uy, nataki nalaing mo nga kumabit. Kasla ka nga rod alutiit, nga. Salit. Kakapugpugsit mo lang, dahil tanaw di nga inya na mo paymat. Diba? Kaanak nan sa kanon ni Councilor, dahil nga kwa nakikabkabitam. Giino na anak ni Mayor. Dahil tamay kadwa nga inya na mo, diba? Anak na ni Kagawad. Dahil takay pugpugsit mo lang, ngay kaanak sa ni Councilor, dahil matamag ko, nga si kawalan ti kabit ka ni Monino. Mapatigargang naksa nga talaga. Ay napining. Inramidan da kayon iti soap opera. Agbuya ka kaditi halik. Para kinyam daytanya. Agbuya ka. Tano among ti mapasama kinyan no makaawi da ditanya. Ay wan, agsagana ka nga talaga, pining. Ay naisagusagunot ka nga talaga. Ang mga sardangan nga makikingkin na bet kini Monino nya. Kastayo mat nga kumakabit. Tila kong kompormet, di pa'y pilpil yan tapakikabgabitan nyo. Ukiyo! No aggagatal kayo, kod-kodan nyo tabagbagiyo. Hanga tila sagsabali nga lalaki ti pangikod-kod-kodan nyo. Deta aggagatal kinyayo. Mauma kinyayo. Kasla kayo mga rod sindikato nya. Pagsisinublatan nyo, dagita pakikabgabitan nyo. Animal kede. No adda iti sindikato ti chismosa. Adda iti sindikato ti kwa, kabkabit nga ro. Inya si kama ti leader da. Sika siguro ti leader da niya. No aggagatal ka sa kod-kodam tabagbagin. Ang asawa ti sabali nga tao ti pangikod-kodam niya. Kidi-gidagid mo, itayin ti pader. Dahil aggagatal kinyam. Animal kide. Napaburak mo nga talaga ti darata. Ay na, masikurana nga talaga. Sikapay mat, bagbagay mo nga rod ko naman di tanagan mo nga pining niya. Taday tamagan
Hangko lang talaga nga, ay na, hangko lang talagang may bagat, nagadot agbuy-buya kinyak nga, kwa eh, isungan ka nga agbuy-buya niya, ubeng, agura, ubeng ang agbuy-buya niya, dagiti naganak, natataknang hanyoy papaboy to ubeng, dahito itamadi, dahitoy, nga mabuhay to ubeng. Masikura na nga talaga kinyang pineng niya, ay na, makaawi dalang ko nagtumot. Sikan siguro ti umuna nga daitat ti uki na niya. Ay na, pinuray ta mani-manim, isinak nga talaga. Makapatigargar ka ti kwa kalamnan. Nya, agburburak amin nga kwa. Presyon ko darak amin. Bumtak ti ulok sa nga nakadamag nga si kagayam ti kabi na ni Monino. Maumakin niya. Bagbagay mo ta trabahon ko nang naglalako ti manita ni. Mani-mani gayam ti lalako mo. Salit. Amo, mima. Nagturad ka nga rod niya nga kwa. Dore amo ti taon nga ikat. Adalata ti rupam nga ipakpakitan ti sabali nga tao. Oray ta Facebook. Nagado ti gagayam mo nga puro arabo kada Indiano. Style ti kabit na kita. Inya nga rod ka. Di da nga pilpil ti pangikab-kabitan ta. Puskol matarupam niya, nagimar nga lalapon. Painosinti ka pa nga kaslala kwa? Kasla Maria Elena nga kwa? At malagay magkay-kayang tararamidang? Animal ka? Kas nga rogi bagada, si kayo nga kabit kaslala durian, nya? Ore kasano ka imas yon, na bangsit kayo lata. Taday ta aramid jo, nya? Uso lang iti pababuya nga kabit-kabit. Nakiuso mati animalan niya. Nalaing ka nga talaga niya. Amo mga, di ba amo mga tanda kasaran tapos nakikabit ka latta? Animal ka kit. Lumabalin lang ko mga, makasuhan ka nga maikulong nga kabit eh. Nya? Nakapoy pa kami dahito gobyerno dapat si kayo nga talaga nung mapatunayan da kayo nga si kayo ti mangdagdagdaan iti pampamilya maikulong kayo matkumanya mairamidan na kumatibatas na maikulong kayo amin nga kabit animal kayo amin hindi niya si kayo kumat isarunudan nga itokhangan tain ang ipakatok ko nga talaga dahita balayo maminaluda nga katukan nga iguyod-guyod da ka nga talaga nga ikulong niya. Si kayo kat ulag kayo. Ulag ka. Nga agrurupa ka balyaw. Iso nga rod ngayon sina nakaday ta asawam ide, di mat? Tanagabrod ka nga agbirok ti kwarta. Hanga baro nga asawa. Tata, idi na terminate ka nagawid ti Pilipinas. Day tama lang magkikabkabitan tararamida mon. Tawang magayan ti pagalaan ti pangbiyag mo tabagbagi mon. Day tama lagay na agpakpakod-kodan nga makikabkabit aramidam ay na. Igatangan ka nga talaga itilidlid mo nga pangkudkod mo tabagbagin niya. Baka madi ka gamin nga agkaw-kaw-kaw. Baka gamin katir-tir ka deta silang mo niya. Agkaw-kaw ka gamin tanong ka nga agagatal. Na, kunakto mo niya. Talaga nga malipit ko deta mildit mo. Makaawi dalaan ko lang tumatsikan sa tiyon mo na nga madait yung uki na niya. Ay na, binabaan na ti animal nga. Animal dahito nga babae nga talaga niya. Kastoy dagiti kabit niya. Kunamlano kwa. Ilala ko dati mani-manida niya. Aglala ko dati mani na mo. Ilala ko na ti animal nga babae. Katawaga man biit, manon. Si kapay makaungot ang tatana, hilawan. Naturad da ito, agawid nga talaga, tagsisinungat tayo niya. Ay na, talaga nga, hanggang nga sardangan mat niya. Ay talaga, bastos ka eh. Madamag ko pa niya, maminsan pa nga madamag ko nga hangkalatang agsarsardang. Ay na, igatangak ti tiket nga agawid dita Pilipinas may isagunot ka lang nga matampang nga kaslagi na ramid na kina ni Jade. Talaga nga makapaburak ti da. Sige talaga kapit makapaburak kayo mati
Banget. Hi, Auntie Banget. Hi, Auntie Bangit. Hello, Auntie Bangit. Hi, Auntie Banget. Happy Halloween, Auntie Banget. So amazing, Auntie Banget. Hi, Auntie Banget. Amazing, Auntie Banget. Hi, Auntie Banget. Hai, Auntie banget. Auntie Banget. Hello, Auntie Banget. Hi, Auntie Banget. Naimbag na Rabi. You are hindi sa Norway, Auntie banget. Hi, from Davao, Auntie Banget. Auntie Banget, we love you. 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 We're just got married lang po. Pabate. Thank you. Greetings from Urdaneta City University, College of Nursing, Level